So tahu doraka to barbecue khamane. So hello guys, welcome back to my YouTube channel again. So tini guys sang norok joton saiban tong tabu Astabal mela ka hasoli tong a mela tamo ka norok yo ko je ki YouTube nu khana buini joton YouTube no that kaisa mela type tamjani amang go saimia tong go ngai amo tak soli bora tong ko tabu bom tim jomuk jak damo saimia ko thangan saiman chinai. Okay, let's go and after that we'll see what is there. Ko angka to ready ngai ani coat kahana tikha ke blue color ni baggy pant ke shoe kahana on asanta mi suni 550 guna mani masa kamting sa yan hade dika buini kana bin blog khai pa ka ha ke kok satiri anop phunoktir an blog khela tangole pohide tama bahai tam sak mujana mujya jay attitude bari thama ketta. So guys, tabung guys hang tolai yo Astabal tiki to arak hatris tong sengyang kaisa jaga thangai ne airport ain tike lai thanai to kota yang kam sana ne budoman side khajin thangai nai budoman side tike ne Astabal lai ni to bai ni enter the thing and then thanai because parking ne one problem hoya so that's why there's the reason. Okay, so let's go. So here we are at our destination. Sarapsar Batagarne for a Thana of Coxalayan. So guys, Gangai Tabuka Toyang was Hamong Paine. So Tabuk Hanko like a towards Astabal ground. So Tabuk to Sapagara, Obina Bridge, I think in a song. Right then now, so Astabal ground, so many that. This is Tanya, Gana Sosose. 1 kilometer, 2 kilometers from my casino in October. So, Valia, they are not a Semana over in the market. So, over like again, right turn night, so when I have a school park in it, it's for entry get the habit. Right. Okay, guys, I don't think I know Malay. So, I don't know. An audience of Novita. Zaman Lauka. Abo no obay no garni ako kaisa ro ri dukan tong do guys no bahai jak tang satang ni kaisa pon khaira ta hai bim ri chalo gudo lama ke bole street light long sin no aram ke nok mano ang bahai bim ro nai bui hai bim ro khang kari ya tong nai ra dista bong bole bai lama no yang tamo common sense kari ga borro asse So guys, here we are at Astabal Heritage Fest 2024 in Sijak not wide angle ni bagai nuk yang to na mane white shot abo hasalo khoseng so hangai nai nai le sopai le kya aur no food fest tomar nong shot punga na tabu bus kang ni yang joto no sajang nai dukan ma joto beba ko bo sajang nai beri ko beri rong mani mang ta iko yang go sini samong ni mani mayang to khasa bang no ko bang no borok khai to ayang stay jo kha Punjabi dance choli jong so tahu doraka to sini partner ni atus kamu mai aku am khanya aimia bala sa tamo tong kere ro so ito boko to mani nai tong utam man mai ya hani nai li tong la kya ke nai li ni nai no explore ke phun to na u yang ma khanya rong man thana ayam khai li nai ko tak borok mani ro tang i khar traditional mani no manai je hisabe heritage fest a unique platform to promote national integration and culture heritage of India ho yang ko mane am tika entry get mo ono festival ni ba mane jan culture no represent khaya hai beta ro hai si ani ke to emne kono as especially paijang mai to as gari to bo je culture le haljon mai paijang ro tong bai ta ai zo boro kha kabang no tong do even maybe mo performance ne ba ge singing
Balai, em nói thật câu dàn là câu chọn nó represent thành các bạn. Này không nào. Motamoti tamo rong naik ke. Guri bagai orang hai sih. Sabang hai bay. Je traditional mani sih menu. Oke. Siapa naik go? Somok dong. Expo sih. Expo kan kisah matlab nih mani mana? Kono naiknya keren nih ba. Kono karena musuh tuh guys. Guys, thana sung toka ani background no rok je hogonuk to mana mo joto no barbecue khamane mane ma no nuk to nai yang background no hoko nai tong kha korok sakai nai je so guys no khor lagi sen kono nai ya sekai mus sama saya khasi liya hai nus no khor kai ko Nomornya Astabal ground no, seng towards sini scooty park mana? Seng nggak senopor kayak ya, ayo nih. Ketemu kan? Mana aja nih kerja, but omo performance aja nih sih. Audience kan hari kebang mana? Yang hai nasuk aja, hai kai leja lagi. Jadi nasuk aja nilai tong itu. Sengkat tuh, lam ser lagi sih nih. Emne buat ini bos whole day samong kai mana? Rest na aku, oke, phung ni sini taisen 7:30 jora se rest na kangke, ta 8:30 jora rest na hunyai, 8:30 jora tongwenya sih bawa nokor haja, kisah mana rest na gue abar cold cup buang tong bini, jam tu ni saya bono bar tong kagak tabu bote bar nai, hadli bako bay, cold rock, oke, that's why, seng tabu nokor lamru ini kisah bono rest kai tong ni sini ta, oke guys.